Sa mnom u studiju analitičari, gospodin Abdelrahim Hiraoui. Gospodine Hiraoui, dobar dan, dobroveče zapravo i hvala vam što govorite za dan uveče. Dobroveče. I Nenad Pekez. Gospodine Pekez, hvala vama što ste moji zapravo gosti. Hajde da krenemo od toga ko je Ibrahim Traore. Evo, gospodine Hiraoui, zbog čega je on postao ovako brzo, ja slobodno mogu kažem, idol mnogim ljudima, pogotovo i mladim ljudima, kako na afričkom kontinentu, tako i van njega? Pa gledajte, 35 godina unipolarnosti, ljudi su željni prosto neke društvene transformacije koja dolazi naravno iz globalnog juga, tamo gde postoji materijalni interes za radikalnom promenom. Znate, kad ljudi kažu pad socijalizma, socijalizam nije pao, socijalizam po znacima navoda je srušen od strane imperijalizma. Međutim, to je jedna onako, da kažem, evrocentrična izjava, jer socijalizam zaista nije srušen nigde sem u istočnoj Evropi. Dakle, on je nastavio da egzistira u državama globalnog juga. Ne samo što je nastavio da egzistira, nego se čak i proširio ta društvena transformacija u Latinskoj Americi, recimo 1998. godine. Ako se setite, na vlast je došao Hugo Chavez i transformisao Venecuelu, do duše, drugačijim sredstvima nego što smo navikli da gledamo tokom 20. veka, ali to je opet neka vrsta društvene transformacije. Nakon njega je Bolivija, Nikaragva i tako dalje. Tako da sve se to dešavalo u toku onog perioda unipolarnosti, a sada su, da kažem, uslovi sazreli za još masivniju pobunu, za još masivniju transformaciju, čega je kruna ovo što gledamo u Burkini Faso, i naši ljudi su time oduševljeni. Sad to naravno dovodi i do onoga što bi zapadnjaci nazvali algoritmičkim populizmom. Dakle, ljudi malo preteruju, generišu pomoću AI-a njegove govore i tako dalje. Želeli bi da se to još ubrza, da to postane još radikalnije. Međutim, Ibrahim Traore je toliko politički pismen i na nekoj marksističko-trećesvetaškoj liniji da zna da je za marksizam razvoj po fazama ključan. I ono što bi Samir Amin rekao, ovo nije doba velikih revolucija, ovo je doba revolucionarnih pomaka na globalnom jugu, i to je upravo ono što mladi Ibrahim Traore radi. Dakle, možemo reći da su se kockice sklopile na taj način da mu niko ne može oduzeti status superzvezde. Gospodine Pekez, kako vi vidite, kako vi gledate na Ibrahima Traorea, odnosno kako ocenjujete prosto njegov uspon i razvoj? Pa ja bih rekao da mene iznenađuje njegova popularnost u Africi i u Burkini Faso. Prosto oni su toliko dugo, posebno Zapadna Afrika, Severna Afrika su toliko već godina, stotinama godina pod tom francuskom šapom i generalno evropskom šapom. Mene zaista ne iznenađuje da oni prosto taj antiimperializam negde imaju u svojoj krvi, da kažem, i da je to nešto što je očekivano. Ono što mene malo iznenađuje, što nisam možda očekivao, jeste, s obzirom što su ti govori neki možda i veštački generisani, oni su svi nastali od nekih njegovih već izjava prethodnih, od nečega što on već rekao na nekim samitima. Dakle, nije to potpuna, da kažem, laž, ali me jeste iznenadilo što se to u tolikoj meri je postalo viralno i u tolikoj meri širom, ja bih rekao, i ne samo globalnog juga, nego čak i u prvom svetu se to, taj fenomen proširio, da me to pomalo iznenadilo. Sad, ja bih rekao da je to prosto upravo jedna posljedica toga što mi živimo u svetu koji je poprično nebalansiran. Dakle, mi jako već dugo imamo, mislim, ja često kažem 500 godina, 5 vekova, to je neka u suštini kao početak, kao odrednica se uzima to otkriće Amerike kada je krenulo taj neki zapadna invazija na ostatak sveta. U suštini mi danas imamo jednu ogromnu globalnu nejednakost koja se ne odražava samo u tome što zemlje globalnog severa izvlače ogromne profite iz ostatka sveta, iz globalnog juga, već i u tom nekom, što bih ja rekao, mentalnom iznurivanju. Znate, oni non stop diktiraju neke nove vrednosti, neke nove. Ja kažem, to su meni sve budalaštine, većina toga, razumete, ali to su, stalno žele nekako kroz tu neku mentalnu gimnastiku da ostatak sveta prikažu kao nazadnim. Izmišljaju nove neke forme, nove neke trendove, diktiraju i naravno to im se može zato što imaju monopol nad medijima, imaju monopol
nad inovacijama, nad tehnologijom, nad ljudskim pravima, praktično na svim nekim univerzalnim stvarima koje bismo mi uzeli kao reper za dostignuće neke civilizacije, ali tako? I u suštini mi danas kad kažemo civilizacija, to se po automatizmu negde već misli na taj neki zapad, kao u suštini progres belog zapadnog čoveka se poistovećuje sa progresom čitavog čovečanstva. I to je iz takve jedne atmosfere vi ne možete da čujete glas najpotlačenijih ljudi u tom svetu. To globalnog juga preko čijih leđa se u stvari sve to dešava. To nemaju nikakav suštinski glas. Ja bih rekao da je sa pojavom Ibrahima Traorea to u stvari značila je pojava tog novog glasa koji govori u ime većine ovog sveta, koji je u nekoj potlačenoj poziciji, ne samo da govori, već i svestan da vrlo je svestan te situacije, vrlo je svestan i tendencije u svojoj zemlji, kakve su, i u Africi celoj, i ja bih rekao generalno političkog momenta u vremenu, u istoriji, u trenutku u kom se nalazimo, i samim tim bih rekao da je to jedan od glavnih razloga njegove tolike popularnosti danas koju vidimo. Da. Evo, njega mnogi već porede sa Thomasom Sankarom. Da li, gospodine Hirovi, mislite da je to poređenje opravdano ili ne? Izuzetno opravdano. Gledajte, ovo je sad već jedna vrsta krune dugotrajne klasne borbe i to je ono što mnogi ljudi ne uviđaju. Misle da se Ibrahim Traore pojavio ni od kuda. Međutim, nije tako. Dakle, Thomas Sankara je 80. godina sproveo tu prvu društvenu transformaciju u Burkine Faso. Nažalost, nije imao dovoljno vremena da je privede kraju. Hronologija bi ukratko išla ovako. Dakle, Thomas Sankara je 87. godine, zahvaljujući saradnji Blaisa Compaorea, jednog od njegovih najbližih saradnika i države Francuske, skinut s vlasti, ubijen. Potom je uspostavljena vojna diktatura koja je vremenom dovela do tranzicije na parlamentarni model vlasti. I to je otprilike neki model koji se uspostavlja svuda u Africi. Ono što se dešava tokom tih vojnih diktatura, desničarskih vojnih diktatura, jeste neka vrsta čišćenja kako se zove, društva od progresivnih snaga. I jednom kad se društvo počisti od progresivnih snaga, onda se prelazi na tu vrstu parlamentarne demokratije koju ja zovem kolonijalna demokratija. Jel? Tako da je Blaise Compaoré u nekom momentu vladao parlamentarnim sredstvima. On je 2014. godine sišao s vlasti, nasledio ga je jedan od njegovih bliskih saradnika, bankar koji je školovan u Francuskoj. Samo da se setim imena, mislim da se zvao, ne mogu sad da se setim, nije ni važno. Vladao je do 2020. godine. 2020. godine je sproveden puč od strane više rangiranih oficira. Moramo napomenuti da Traore je bio među njima, ali on je niže rangirani. Dakle, on je stekao status kapetana relativno skoro. I onda je on 2022. U okviru te vojne hunte tadašnje sproveo sopstveni puč i došao na vlast. Ali sve je to u suštini kruna te neke dugotrajne klasne borbe i aspiracija naroda Burkine Faso, naroda Sahela i naroda Afrike generalno. I eto, to bi otprilike bila ta hronologija. E sad, paralela između njega i Thomasa Sankare postoji u mnogim segmentima. Dakle, obojica su ruralnog porekla, iako su im roditelji, može se reći, intelektualci. Međutim, da biste shvatili klasnu strukturu država Sahela i država Zapadne Afrike uopšte, morali biste se upoznati sa teorijskim radovima afričkih marksističkih mislilaca poput Amilcara Cabrala, jednog od najvećih marksističkih teoretičara ikada, ili velikog Ahmeda Sekou Tourea i tako dalje. I onda biste u suštini uvidjeli te razlike između klasne strukture i afričke klasne strukture, gde u suštini imate jedan vrlo mali sloj one društvene klase koja je na neki način profitirala od kolonijalizma i ogroman deo populacije koji je otprilike tu negde na istoj ravni. Tako da ta razlika između inteligencije, radništva i seljaštva u Africi nije toliko drastična i nije toliko uočljiva kao, na primjer, na zapadu. I te su klase u suštini iznedrile
Tomasa Sankaru, te su klase iznedrile Ibrahima Traorea, a ono što je za njih specifično jeste da ni jedan ni drugi nisu obučavani niti edukovani na zapadu, za razliku od ovih drugih više rangiranih vojnih oficira. Tomas Sankara je završio akademiju u Burkini Faso, a potom je specijalizovao na Madagaskaru, dok je Ibrahim Traore također završio akademiju u Burkini Faso, a kasnije specijalizovao u Maroku. Nakon čega je naravno bačen na front da se bori protiv islamista, gde je zaslužio tu svoju reputaciju, koju je inače nosio sa sobom još od studentskih dana, gde se on zauzimao za obespravljanje na fakultetu i tako dalje. Da. Gospodine Pekez, šta nam oduševljenje Traoreom govori o raspoloženju ljudi u Africi i šta on predstavlja? Evo, hajde da krenemo od mladih ljudi za početak. S obzirom da je i on relativno... Tako je. Mislim, on je najmlađi predsjednik trenutno na svetu, mislim. Znači, došao je na vlast i čini mi se sa isti brojem godina koliko je imao i Sankara kad je došao na vlast, 35. I u suštini nam to govori, također, to je jako bitna stvar da je Afrika generalno vrlo mlad kontinent u smislu prosjeka godina. I kada vide u suštini jednog takvog mladog, ambicioznog, harizmatičnog lidera kao Traore koji, kao što sam rekao, vrlo dobro razume situaciju u svijetu i to je, možete čuti kada on priča da je to vrlo jasno izraženo, da on ne možete vi neke stvari jasno izraziti ako zaista to ne razumete šta se dešava u političkim i ekonomskim odnosima, a sa druge strane on je pokazao upravo zbog njegove prakse u misijama protiv islamista da ima i tu hrabrost i na terenu i u praksi, to je jako bitno, znači da nije to samo do govora, da su govori u stvari odraz onoga što on u praksi može da izvede i ono što proizvodi. Tako da je u tom smislu sve to u paketu kad vidite za Afrikance koji su željni da konačno posle toliko dugo vremena osete malo, da kažem, neku suverenizma, da se malo oslobode te francuske generalno imperialističke šape, to je sve veoma ohrabrujuće za njih. Pogotovo ako uzmemo u obzir da je Burkina Faso isto vrlo onako specifična po pitanju i tog geografskog položaja. Kad pogledamo, ona se nalazi onako malo u unutrašnjosti, što bi rekli zapadnjaci, ono srce tame. To je onako malo... U većini drugih afričkih zemalja vidjet ćete da oni imaju izlaz na more, imaju izlaz na okean. To kod Burkine Faso nije slučaj i generalno su oni bili i kroz istoriju su pokazivali visok nivo autonomije, visok nivo samo koordinacije. Na prostoru Burkine Faso, odnosno to prostoru kako su zvali Francuzi, to Gornje Volte, su postojala mosi kraljevstva tokom 16., 17., 18. veka koje su pružala otpor i islamu i hrišćanstvu i čak su odbijali dobar deo tokom perioda transatlantske trgovine robljem su odbijali da učestvuju. Znači, tu su oni pokazali kroz istoriju jedan visok nivo autonomije. Njih su Francuzi pokorili negde krajem 19. veka kad su ušli u Vagadugu, koji je danas glavni grad Burkine Faso. I od tada je u suštini krenula ta, da kažem, otvorenija kontrola Francuske nad Burkinom, odnosno nad tadašnjom Gornjom Voltom i to je trajalo jako, jako dugo. Prolazili su kroz razne faze. Dakle, to je period kad su izvršili tu invaziju. U stvari je bila neka posljedica, ajde da kažem, toga što su u centru svet sistema, dakle u samim zemljama globalnog severa su abolirali ropstvo. Dakle, tad su morali da krenu oštrije u invaziju. Mislim, morali. To je njihov mentalitet. Dakle, krenuli su u otvorenu invaziju Afrike, jer više nisu mogli da robove transportuju i da ih tako direktno koriste. I samim tim su menjali forme. Prvo je bilo francusko kolonijalno carstvo koje je trajalo negde do kraja Drugog svjetskog rata, tad je to krenulo da opada, pa su menjali formu. Prvo je bio Francuska, mislim da je bila prvo Francuska unija, 12 godina, pa Francuska zajednica. Oni su stalno menjali forme kako da smanje antagonizme prema Afrikancima, ali da zadrže kontrolu nad njihovim resursima i da ih drže u ekonomskoj zavisnosti. Da im u suštini ta ekonomska zavisnost je tu najbitnija i da mogu da im kontrolišu
i resurse. To je upravo što je Traore sada prekinuo. Tako je, to je jedan od glavnih poteza koje on sprovodi u praksi, ali tu moramo isto vidjeti, ja bih rekao, dve linije, neke glavne, jer kao što sam rekao, zbog tog monopola nad medijima, nad javnim mnjenjem, nad mentalitetom, generalno tog nekih svetskih tokova, kako to da nazovem. Znači, jako je bitno to što je on, što i taj posljednji, to jest tim aktualnim pučem kad je on došao na vlast, jako je bitno to što su, to je bilo odmah usmjereno protiv Francuza. Dakle, odmah tu je francuska ambasada nastradala, oni su ubrzo i francuske medije mnoge zabranili zbog širenja dezinformacija, rečeno je i naravno neke međunarodne funkcionere iz Ujedinjenih nacija. Dakle, to je vrlo bilo usmjereno antiimperialistički sa jedne strane, jer vi ne možete, ako taj neki mentalni moment ne raskrstite, ako vi ne raskrstite da vi možete u početku sami nešto da uradite na samodrživ način, onda u suštini vi nikad nećete to ni pokušati. Tako da to je jedna stvar, a drugo je ono što se stvarno dešava na terenu i što vidimo u smislu unutrašnjih reformi koje mora da sprovede. Između ostalog, evo, jedan podatak je da je u posljednje 2 godine smanjena stopa siromaštva za nekih 20%. Da, pričat ćemo u nastavku emisije šta je sve to Ibrahim Traore promenio i zapravo kakve reforme je on počeo da provodi. Hajde za početak da odemo na kratko da vidimo kako strani mediji, zapadni mediji pišu o Ibrahimu Traoreu. Konkretno mi smo izvukli deo članaka iz BBC-a i Newsweeka i upravo to gledamo u sekundama koje slede. Ovo je tek početak. Još oni nisu svesni šta ih je snašlo. Ono u čemu jesu u pravu, to je da se radi o jednoj regionalnoj, široj regionalnoj pobuni. Kao što rekao, dakle, sve je to krunisanje jedne dugotrajne klasne borbe, ne samo u Burkini Fasu, nego i u Maliju, Nigeru, Gvineji. Dakle, predsjednik, to je vojni lider Čajani u Maliju, dakle, Gojte u Nigeru i Dumbaja u Gvineji su na neki način iz iste te ideološke pozadine kao i Ibrahim Traore. Dakle, svi oni crpe svoju teoriju i svoju političku praksu iz te neke sankarističke tradicije. I to je ono što je jako važno. Vidite ovdje kod nas post 5. oktobarska levica se na neki način distancirala od svoje tradicije, one titoističke i slobističke tradicije. Dakle, u onoj epohi unopolarnosti to je na neki način bio tabu. I to je ono što je u suštini i uzrok impotencija levih snaga, ne samo u Srbiji, nego generalno na Balkanu i u istočnoj Evropi. Pokušali su na neki način da formiraju neku novu vrstu levice koju bi uklopili u taj neki periferno-kapitalistički sistem, kao što su, Ne davimo Beograd i druge onako levo-liberalne snage. Eto, to je ono što se razlikuje u odnosu na Burkinu Faso i Zapadnu Afriku. Gospodine Pekeza, ukratko i vi, dakle, kako komentarišete pisanje stranih listova? Ukratko bih se složio apsolutno sve sa ono što je rekao drug Hejravi. Gospodine Hejraoui, evo da se uključimo dakle, svi u razgovor. Ovaj pojas zemalja Sahela, mnogi nazivaju kao i pojas pučeva. Zbog čega se taj predeo Afrike razlikuje od nekih drugih predela Afrike? Mislim da sam delimično odgovorio na to pitanje kada sam rekao da su desničarski vojni pučevi bili jedna od metoda čišćenja afričkih društava od progresivnih snaga. Prosto nije preostao društveni segment u kome bi se mogle artikulisati i ispoljiti progresivne politike, sem na toj nekoj vojnoj strani, znate. Ali to je ono što je manje važno, znači to je stvar forme. Forme su fluidne. Ono što je nama najvažnije, to je materijalna supstanca. Kad dođe a doći će i već dolazi do ugrožavanja materijalnog interesa zapadnih sila, imperialističkih sila u zapadnoj Africi, vidjet ćete kako se vrlo brzo ekstremna desnica, konzervativna desnica, liberali, pa čak i levičari na zapadu
slože oko neke, kako se zove, uniformne kritike progresivnih snaga. I onda se obično hvataju za formalnu demokratiju. A mi znamo još od vremena Staljina, zapravo Lenjina, samo ga Staljin parafrazira, vezano za progresivnost u današnjoj epohi, u modernoj epohi, koju vezujemo za materijalnu supstancu, koju vezujemo za ukupan bilans u borbi protiv imperijalizma, a ne za formalnu demokratiju. A sad, da li se te progresivne politike sprovode preko parlamentarne demokratije, direktne demokratije, plenuma, koje čega, mislim, to apsolutno nema nikakve veze, mislim, to je bacanje prašine u oči. Ako, primjera radi, Ku Klux Klan želi da me linčuje, šta imamo od toga, da li su do te odluke došli putem demokratskog centralizma, putem direktive, putem autokratije, putem plenuma. Čak šta više, možda mi je i u nekoj instanci i bolje ako su do te odluke došli putem plenuma, jer je moguće da će doći do neke vrste sukoba među njima, pa će mi ostati više prostora za bekstvo. Dakle, to je manje efikasna forma. Ono što nas zanima jeste efikasnost. A ova vrsta vlasti trenutno je efikasna, efektna i to je ono što je nama najvažnije. Sad ja ne bih se složio sa vašim sagovornikom vezano za personalizaciju politike u jednoj osobi. Mislim da mi nemamo dovoljno informacija kako se tamo trenutno sprovodi vlast. Jako je važno setiti se da je Sankara uspostavio revolucionarne narodne komitete. Samo nije bilo dovoljno vremena da ta forma zaživi. Dakle, nije on planirao da održi tu formu vlasti na ne znam koliko dugo. Razumete? Znači, sve te forme su relativno dinamične. Tako da i ovo sad što se dešava u Burkini Faso neće trajati doveka. U nekom momentu će se morati preći na neku drugu formu. I mislim da je Ibrahim Traore veoma svestan toga. On sad u suštini ima veliki problem da prikaže parlamentarnu demokratiju kao kolonijalnu demokratiju i da one zahteve da se sprovede neka vrsta tranzicije ka parlamentarnoj demokratiji na neki način degradira u očima stanovnika Burkine Faso. Gospodine Pekez, da vidimo, koje su razlike, na primjer, između zemalja Sahela, odnosno, bukvalno između zemalja Sahela i drugih zemalja koje su bile francuske kolonije? Pa rekao bi, mislim, ta Zapadna Afrika je uvek bila vrlo značajan centar od te transatlantske trgovine robljem, odatle su izvozili. Tako, znači, Francuska dan danas tada je kontrolisala te luke primarno. Dakle, oni su morali da imaju te luke da kontrolišu tu šta se dešava. To je možda jedna od razlika, ali i Francuska je tu, kad pogledate, vrlo domišljato menjala upravo te neke forme u suštini tog kolonijalizma. Znate, od tog francuskog kolonijalnog carstva koje sam pomenuo, koje se raspalo u suštini posle Drugog svjetskog rata, onda su oni stvorili tu neku uniju gde su pokušali da primire u stvari malo taj talas antikolonijalizma, pošto su doživjeli jako velik porast od Ho Chi Mina u Indokini, pa onda u Alžiru. Oni su morali nešto da urade i onda su stvorili tu neku francusku uniju koja je, eto recimo, davala neku malo veću autonomiju lokalnim vlastima u Zapadnoj Africi, a u stvari su dalje bili deo Afrike. Sva moć je bila koncentrisana i dalje u francuskom parlamentu, iako su oni na papiru navodno bili jednaki. Pa onda kad je to propalo, to je trajalo neki 12 godina, onda je došlo do te francuske zajednice. To isto nije dugo potrajalo. Sad spomenuli smo neke druge lidere, recimo tada je de Gaulle spomenuo, odnosno dopustio, odnosno sproveo referendum u afričkim zemljama da li oni žele da ostanu deo te Francuske ili žele da dobiju neku nezavisnost. Ali pazite, to je opet apsurd da vama neko ko vas je držao u zatočeništvu toliko godina, toliko vekova, sada vam on navodno daje neku nezavisnost. Nikad vam neće kolonizator dati nezavisnost. Znači, vi morate u nekoj formi, mislim, ne u nekoj, uvek mora to da ide nekom silom. Nikada neće niko svoje privilegije dati tek tako, razumijete. I tako da su u tom smislu
Francuzi stalno menjali te forme i teo sam spomenuti u stvari da jedina zemlja koja na tom referendumu za nezavisnost je rekla odmah ne, to je bila Gvineja, koju je tad predvodio Ahmed Sekou Touré, i ja bih rekao da je on recimo možda i pomalo možda i nezasluženo u zapećku nekih drugih lidera kao što je Sankara, iako nesumnjivo, apsolutno je Sankara, rekli bi onako simbol panafrikanizma, antikolonijalizma, ali Ahmed Sekou Touré, pazite, on je jedini tada svoj narod poveo i rekao odmah želimo ekonomski raskid od Francuske, dok su sve ostale zemlje formalno to prihvatile, iako je to bila samo opet neka proforma i vrlo brzo su proglasile onu nezavisnost, ali tu su bile neke u francuskom ustavu smicalice, ja bih to rekao. Dobit ćete nezavisnost, opet kažem dobit ćete, ali možete ostati deo naše zajednice, opet možete, da kažem, oni su tu pokušali njih da nauče kako da se oslobode. Razumete, mislim, to je potpuni apsurd, potpuni paradoks. Tako da u tom smislu je recimo Touré bio, ja bih rekao, pre svog vremena. Francuzi su odmah tu onako deca naljutile, oni su uzeli, povukli se iz Gvineje, mnogu opremu i tehnologiju su tada spalili, čak i medicinsku opremu, ili su odneli sa sobom. Znači, u potpunosti smo vidjeli taj neki, kako izgleda to kada oni se u stvari naljute kada ih neko istera iz zemlje. To sad vidimo opet u ovoj formi danas u Burkini Faso. Tako da, generalno, zemlje zapadne Afrike su prošle kroz mnoga previranja, kroz mnogo, ja bih rekao, muke, pritisaka, i u suštini to je jedan od najsiromašnijih delova svijeta. Mislim, sama Burkina Faso je među 10 najsiromašnijih zemalja svijeta bila tokom Compaora, recimo. To sam siguran, i mislim da se to nije puno promenilo nakon njegovog pada 2014. Dakle, mislim, eto, on je jako dobar primer, sada da se nadovežem i na to kad sam ga već spomenuo, znači on je vladao od 1987. do 2014. Znači, 27 godina je vladao, menjao je ustav kako mu se ćefnulo, menjao je zakone, menjao je sve ono što je morao da promeni da bi on legalno ostao na vlasti. Dakle, menjao je tu formu. I sada pitate ljude na ulici da li je neko ikad čuo za Blaisa Compaora, ko je čuo, razumete? A on po svim tim kriterijuma, liberalnim, liberalskim, kako god tim prosvetaškim, on je apsolutni diktator bio, 30 godina. I to vam opet govori o tom nekom odnosu javnog mnjenja, o nekom tom imperializmu, koliko je on zapravo zavučen duboko, ja bih rekao, i u glavama ljudi, i koliko puno treba da se radi da se tome odupremo. Da vidimo i sa sagovornicima u studiju da li se i vi slažete sa ovakvom tezom, odnosno da Francuska stoji za koordinacije ovakvih grupa? Najverovatnije da. Pazite, da se vratimo samo na terminologiju. Neokolonijalizam je u stvari premeštaj sa pozicije kolonije na poziciju dominiona. Znači da bivša kolonijalna sila i dalje dominira vašom državom u ekonomskom i političkom pogledu. Ona je samo, neokolonijalizam je samo deo imperijalizma. Dakle, i lišavanje francuskih trupa, lišavanje uticaja francuske dominacije, francuske i tako dalje, je lišavanje neokolonijalizma, ali ne i problema imperijalizma, zato što su sve države trećeg sveta bivše kolonije integrisane u globalnu ekonomiju na način da budu resurs. Znači da budu počinjene, da se iz njih crpi vrednost. I ono što se danas dešava jeste da prvi put nakon 35 godina javljaju se opcije, javljaju se alternative u vidu Rusije, u vidu Kine, u vidu nekih drugih jačajućih država globalnog juga, a sve to prati i neka vrsta kvalitativne promjene sistema. Dakle, u Rusiji pokretanje neke vrste mešovite ekonomije, implementacije socijalističkih politika, u Kini također mešovitost ekonomije pod palicom Komunističke partije Kine i tako dalje. I naravno mnogo pogodniji uslovi trgovine, ekonomske saradnje, političke saradnje nego oni uslovi koji su prevladavali u odnosu prema Zapadu. Gospodin Pekez? A što se tiče samo terorizma, opet bi se vratio na to, jako je, mislim, meni taj period jako zanimljiv tokom tih 27 godina vladavine tog Blaisa Compaora, zato što je on tokom tih 30 godina, kao što sam rekao,
sprovodio jednu diktaturu prema onim standardima liberalskim, ali nismo dobili osudu kao što inače dobijamo, zato što je upravo radio za francuske interese u smislu i terorizma i smatraju da je on sarađivao sa raznim teroristima, odnosno da je on konkretno potpomagao terorizam, finansirao ga u susednim zemljama, konkretno Maliju najčešće, da je zato i dopuštao francusku vojnu bazu da vodi tu Abro, znači da bude u suštini da podriva sukobe, odnosno da izaziva sukobe sa susednim zemljama i vi tokom tog perioda, 27 godina, u suštini niste imali nekih terorističkih napada na Burkinu Faso. Dakle, i sad pazite, 2014. godine njega skidaju pučem, pošto je on opet hteo da produži, da promeni ustav, da bi mogo sebi da produži vlast. Ljudi ga skidaju pučem i odjednom, već naredne godine, u narednih 10 godina, mi imamo jednu seriju terorističkih napada na Burkino Faso. I sad neki bi možda i želeli da kažu da, i to se provlači nekad kroz zapadne narative, da to ima veze sa tim što Burkina Faso recimo ima neki 20% hrišćana, rimokatolika. U teroristički napadi su uglavnom dolaze od džihadista, odnosno islamista, i onda žele tu negde da nametnu neku kao antihrišćansku retoriku, da to ima veze sa tim. Međutim, ako pogledate Niger, ako pogledate Mali koji imaju identične problema, posebno Niger, mislim da, ako ne grešim, da su oni maltene u potpunosti muslimanski, znači narod, dakle to je preko 90%, to nema nikakvog smisla. Dakle, dovoljno uključiti tu neku osnovnu logiku i zaključiti da je to ipak malo, to jest previše očigledno da bi bilo slučajno. Da ne uzimamo to je da ne spominjamo to što je Burkina Faso i opet i čak i kroz te neke ranije zapadne narative bile često uzimana kao primjer, ideal religijske i etničke tolerancije. Dakle, tamo imamo oko 60% muslimana, u Burkini Faso imamo oko 20% hrišćana i ostalo su neki tradicionalni oblici afričkih religija i imamo preko 60 etničkih grupa naroda. Znači, oni su vrlo raznovrsni. Naravno, Mosi, koje sam spomenuo, Mosi kraljevstva koje su postali na toj teritoriji, narod Mosi dalje tu najmnogobrojniji, oko 50%, ali šta je vrlo zanimljivo, da nijedna od tih etničkih grupa, gotovo nijedna, nije religiozno isključiva. Dakle, vrlo su pomešani religiozno i to sve smanjuje, da se razumemo, sigurno tu postoje neke tenzije između tih grupa, pa čak i te religiozne tenzije, ali to nikada u Burkini Faso nije prelazilo u neke ozbiljnije eskalacije. Da. I u tom smislu je smešno pričati da je to etnički motivisan terorizam, da je to religijski motivisan terorizam. Kad uzmemo sve u obzir, ja bih rekao da to i tekako ima veze sa imperializmom. U kojoj meri to Francuzi direktno koordinišu, naravno ne mogu da tvrdim, retko ko bi mogao tvrdi, osim ako nije tamo na terenu, ali bih ja se tu sudio kažem da definitivno to ima veze i sa Francuzima i sa imperializmom. Gospodine Hirovi, koje se lekcije mogu naučiti iz Traoreovog pristupa prema kolonijalizmu i imperializmu? Pitate koje lekcije mi možemo naučiti? Ili... Generalno, koje lekcije možemo da vidimo iz onoga što on radi? Ne samo mi kao Srbije, nego ljudi iz drugih zemalja. Šta nam on pokazuje? Šta je zapravo pokazao? U stvari mislite na progresivne snage širom sveta, u slučaju da dođu na vlast i u slučaju da žele da krenu nekim drugim pravcem, a ne da se počine zapadnom kapitalu kao takvom. Vrlo je važno da primene njegov metod revolucionarnih pomaka. Dakle, jedan etapni razvoj. To je ono što je jako važno, balansirati između želje i mogućnosti. I to je ono što on radi. Znači, ta njegova nacionalizacija je progresivna nacionalizacija. Tamo gde može da nacionalizuje određeni rudnik, on ga nacionalizuje. Tamo gde ne može da ga nacionalizuje, on prosto podigne koncesije. To je ono što je važno. Zatim, tu su ta neka postrojenja koja je on otvorio vezano za preradu zlata koje se donedavno prerađivalo van Burkine Faso, za preradu paradajza, za preradu pamuka i tako dalje. Znači, ono što on radi jeste zadržavanje jednog dela vrednosti u okviru državnih granica. A istovremeno radi na savladavanju novih tehnologija uz pomoć drugih progresivnih sila, prvenstveno Rusije i Kine. To što je Rusija poslala po njega avion,
to je više stvara bezbednosnih razloga. Dakle, Rusija ne može da si priušti da tako jednu progresivnu stranu prosto prepusti slučaju. I ako ste ispratili njegov razgovor sa gospodinom Putinom u Moskvi, ja sam bio veoma iznenađen. Dakle, drug Traore je posjetio moskovske fabrike, posjetio je, čak sam pomislio u jednom momentu, da li ja to dobro čujem, rekao je, posjetio sam mentalnu instituciju. Otišao je da vidi kako funkcioniše njihovo zdravstvo u tom nekom segmentu. I onda je zatražio ono što niko drugi nije tražio u tom momentu, dakle tehničare, tražio je tu neku pomoć u stručnosti, želeći da, eto, dugoročno razmišljajući, želeći da svoju zemlju postavi na taj neki, kako se zove, put dugoročnog razvoja i progresa. Eto, to je ono što možda se nauči od njega. Gospodine Pekez, šta vi mislite? Da li taj model razvoja za koji se zalaže Ibrahim Traore zaista predstavlja jednu realnu alternativu i da li se može primijeniti u nekim drugim afričkim zemljama? To je sada vrlo opširno pitanje, s obzirom da svaka zemlja ima neke svoje specifične uslove, okolnosti u kojima se nalaze. Naravno, i nije svuda raspoloženje i naroda identično. To mnogo diktira na kom nivou država može nešto da sprovede. U ovom konkretnom slučaju Traorea i Burkine, ja bih rekao da je to upravo okretanje Rusiji i Kini vrlo, opet negde očekivano, ali bih rekao da i on tu ne prilazi sa težnjom, kako bi to rekao, da po svaku cenu sada se njima, da kažem, na određeni način podredi, po znacima navoda. Zato što i on sam je rekao, ne idem ja u Rusiju da tražim pomoć, otprilike. Nisam ja bednik koji sad ide da moli nekoga nešto, nego idem da vidim upravo ovo što je drug Heravi rekao, da vidim kako ta država funkcioniše, da vidim šta mi možemo od njih da naučimo i na koje konkretne bilateralne sporazume možemo da računamo. Šta je to što mogu konkretno da nam pomognu u tehnici, u obnavljanju države, u stvaranju nečega suverenijeg. I ja bih rekao da to opet potire onu tezu gde pričamo da je to samo jedan lik koji je sad, mi smo personalizovali Traora. Ne, mislim da su to pokazatelji da on zaista teži da tu državu izgradi na svoj način, odnosno na svoj autonomni, suvereni, samoodrživi način nego što je to bio slučaj ranije. Što se tiče saradnje, recimo sa Kinom, možda nije toliko poznato da Burkina Faso je najveći proizvođač solarne energije u zapadnoj Africi. I sada su u saradnji sa Kinom počeli sa izgradnjom, mislim da će to biti najveće postrojenje za proizvodnju solarne energije, solarna elektrana, mislim se zove Donsin, koja će proizvoditi oko 25 megavati, treba da bude završena do 2027. čini mi se. Sa Kinom također sarađuju na polju vojne opreme, odnosno uvoze dosta vojne opreme iz Kine. Posljednje što sam vidio da su uvezli oko 100 armiranih vozila iz Kine koje naravno koriste u borbi protiv terorista i to sve govori da Traore ima nekakav plan, da ima nekakvu ideju koju sprovodi u unutrašnjoj politici i kao što sam spomenuo u toj, ne možemo reći spoljašnjoj, ali to je antiimperialističkoj smislu proterivanja francuskog uticaja iz Burkine Faso. Gospodine Herovi, imam jedan zanimljiv podatak da će u Africi do 2050. godine živeti oko 2,5 milijarde ljudi. Koje su prednosti, a koje mane tako brzog rasta stanovništva na ovom kontinentu? Ljudi su najveći resurs. To je dokazala Narodna Republika Kina. Afrika ima vrlo mlado stanovništvo i to mlado stanovništvo sa ovako mladim liderima ima veliku budućnost. A ono na što sam hteo da se nadovežem jeste vezano za panafrikanizam kao deo socijalističke ideologije ne samo Ibrahima Traorea, nego i svih drugih progresivnih snaga u zapadnoj Africi, koji je izuzetno važan i nikad ga ne bi trebalo izostaviti iz diskusije. Zašto? Zato što su granice u Africi, kolonijalne granice, one koje su razdvajale sfere uticaja kolonijalnih sila, i jako je važno da se sve te današnje afričke države, ili makar ove progresivne države, na neki način ujedine.
pa čak i fizički. I kao takve imaju dakle, više i radne snage i resursa i kao takve su mobilnije u sklopu globalne kapitalističke ekonomije. Gospodine Pekez, evo, mi imamo i taj savez država Sahela. Da li one zaista mogu da pokrenu neke promene? Da li taj savez ima dovoljnu jačinu da pokrene neke promene, prvenstveno u zemljama koje su njegove članice? Vidite, samim tim što su oni izašli iz ECOWAS-a, iz te ekonomske zajednice, koju svi smatraju i ja bih rekao opravdano da je opet neka vrsta prozapadne formalne zajednice koja opstaje da bi u stvari francuski uticaj na neki način opstao tu, jer oni svi imaju, to je sagovornik spomenuo online, da oni imaju taj zajednički franak koji je usko vezan za evro i to je još jedna metodologija na koji, odnosno form preko koje Francuzi mogu da kontrolišu i kontrolišu Zapadnu Afriku i samim tim što su Burkina Faso, Mali, Niger izašle. Prvo su bile suspendovane, pa su izašli iz tog saveza, je ogroman korak. Razumete. Samim tim činom oni su već napravili veliki pomak, a od onih konkretnih akcija što oni mogu da urade, mislim, opet tu treba razlikovati, pazite, mi imamo, opet ću se vratiti na onu Francusku uniju koju sam spomenuo ranije, koja je nastala posle Drugog svjetskog rata, pa Francuska zajednica. Pazite, vi ste tada u Francuskoj uniji imali te neke afričke lidere koji su pokušavali to da predstave kao progresivno. Mi moramo da razlikujemo uniju pod kontrolom imperializma i uniju kao što je ovu sad uniju koju su pokrenule zemlje Sahela, Mali, Niger i Burkina Faso. Dakle, obe su unije, ali postoji vrlo bitna razlika da li si pod kontrolom imperializma ili imaš neki nivo suverenizma i težiš ka tome. To je velika razlika. Tada, recimo, u toj Francuskoj uniji su ti neki lideri proklamovali da je unija zapadnih, da je unija afričkih zemalja progresivna u tom momentu, da nisu im potrebni partikularizmi, da im nisu potrebni nacionalizmi, rastući pokreti antikolonijalizma, nego im je potrebna unija koja je dalje u sklopu Francuske, ali je neka unija. I onda tu možete vidjeti da se na različite načine su pokušavali da, pa uvek su to bili neki pokušaj da se nekako afričke zemlje ujedine, ali ovaj savez je, ja bih rekao, zaista progresivan. Ovo sve što smo imali, ECOWAS je u suštini, ja bih rekao, je neki nastavak te Francuske unije, francuske zajednice, sve te neke forme koje su Francuzi malo mincali da bi smanjili u suštini mogućnost za neku konkretniju revoluciju u Africi, kako bi se malo približili Afrikancima. Sve su to bile neke proforme, a ja verujem i siguran sam da ovo što su sad uradili sa novom unijom, da je to zapravo prava odlika panafrikanizma i nadam se da će druge zemlje uspeti kada bude vreme, nas će biti uskoro i okolnosti da se priključe toj uniji. Ako smijem samo da se nadovežem na druga Pekeza, to je upravo ono o čemu sam govorio, dakle materijalna supstanca, a ne forma. Znate, ovo je podsjeća što je govorio drug Pekez na sukob Lenjina i Trotskog 1915. godine vezano za formiranje Evropske unije, tadašnje Evropske zajednice. Ujedinjenih evropskih država, Sjedinjenih evropskih država, kako su ih tada zvali, dakle Trotski je bio za, Lenjin je bio anti. I Lenjin je upravo govorio da je ključno po nas odnos prema imperializmu. Dakle, stvoriti Sjedinjene države Evrope na čemu? Bazirano na grbači miliona i miliona naroda trećeg i drugog sveta. To ne može biti progresivno. Dakle, odnos prema imperializmu je ključ za nas. Tako isto i za Afričku uniju i za uniju država Sahela. Tako je, to sam zaboravio u stvari da kažem. Znači, Francuska unija je nastajala u isto vreme u kome se osniva Evropska ekonomska zajednica. Dakle, to je bio neki narativ posle Drugog svjetskog rata da je to u stvari progresivno na ekonomskom nivou da se izvrši bolja neka raspodela koja će navodno da u stvari predupredi ponovak nastavak nacizma. Pri čemu, naravno, kad mi kažemo opet, kad se kaže nacizam, fašizam, uglavnom se misli na nacizam i fašizam koji je usmeren prema belom čoveku, odnosno prema zapadnjaku, razumete? To što su oni sprovodili u Africi vekovima, to se nije računalo kao nacizam i fašizam, ali su koristili tu Evropsku ekonomsku zajednicu kao opet izgovor da lakše na neki način nagovore i u svojim kolonijama
u Africi konkretno zemlje da i one stupe u neku vrstu unije. Da to tako proglasim. A da li mislite da generalno Afrika i da druge zemlje Afrike mogu da se izbore sa tim kolonijalnim jarmom? Apsolutno. Evo, sada se otvaraju te neke mogućnosti koje su do juče bile zaključane. I opet, dakle, ukazujem na uspon Rusije i Kine, semiperifernih sila koje su izuzetno progresivne i unutar kojih dolazi do određene kvalitativne promene. I to je ono što je ključno. Dakle, ne samo države Sahela, nego čak i države Severne Afrike poput Alžira također gravitiraju ka Rusiji i Kini. Ajde, ne možemo reći za Egipat, oni su više onako oportuni u tim međunarodnim odnosima, ali eto recimo Južna Afrika koja je članica BRICS-a, eto recimo Zimbabve koji usput ima jako bliske odnose sa Belorusijom, također i sa Rusijom i Kinom. Tako da taj trend se širi. Taj trend se širi i čini mi se da je nezaustavljiv. I to je ono što će u nekom momentu dovesti do ne samo kritika, nego možda čak i zapadnih intervencija, ali naravno ako vi radite na bezbednosti pomoću Rusije i Kine i pomoću izgradnje sopstvenih snaga, to neće biti tako lako. Evo, to baš i nameće mi se sljedeće pitanje. Dakle, šta je saradnja sa Rusijom i Kinom donela sve tim zemljama i zašto nekako, da li vidite da se sve te zemlje koje se bore protiv kolonijalizma u Africi okreću upravo Rusiji i Kini, da upravo kod njih traže neku podršku i evo, gospodine Pekez. Da, pričao sam konkretno u slučaju Burkine, što se tiče neke saradnje sa Kinom, što se tiče saradnje sa Rusijom, tu mislim da im dosta pomaže upravo bezbednostne politike, nakon što su isterali Francuze i njihove vojnike i trupe iz Burkine, okrenuli su se Rusima. Doduše, mislim da nije u Burkini nema dejstva Wagnera, to su optuživali sa zapada Traora da je dozvolio Wagneru da im pomogne u suzbijanju terorizma. Mislim da im je u tom slučaju Traore izjavio ne, naš Wagner je u stvari naša državna bezbednost na kojoj mi radimo. Tako da je to, opet kažem, jedan dobar pokazatelj da Traore zaista onako sa vrlo jednim, pogotovo kad uzmemo u obzir njegove godine, sa jednim vrlo onako domišljatim, pametnim stavom prilazi svemu ovome. A sa druge strane mi vidimo taj, što se tiče Kine, često čujemo da mnoge afričke zemlje upadaju u dužničku klopku Kina. Vi sad kad pogledate, napravljeno su mnoga istraživanja o kojima naravno niko od medija tih navodnih slobodnih govori, zato što naravno nisu slobodni, nego su u stvari ispostave imperializma. U stvari, ta istraživanja pokazuju da veliki broj mladih ljudi u Africi, pre svega mladih, vide Kinu kao većeg saveznika, odnosno gledaju na nju mnogo pozitivnije u odnosu na bilo koju zapadnu zemlju. I to vam govori da se upravo te globalni tokovi preusmeravaju i da to u Africi je, ja bih rekao, možda izraženije nego, evo recimo u Srbiji, da uzmemo primjer, sad kad sam već spomenuo Srbiju i medije ovdje, da, pazite, mislim, mi imamo apsolutno sličnosti sa Burkinom u smislu težnje za autonomijom, za suverenizmom, razumete? Ali ipak smo mi geografski rasno negde bliski toj Evropi. Možemo donekle i dobar deo zemlja, ajde kažem, se donekle identifikuje bar geografski, kao geografski odnos, tu smo u Evropi, razumete? Onda se ne dovode puno pitanje ekonomski odnosi, ali Afrikanci su toliko dugo pod tim jarmom i toliko su, što bi rekao afrički pisac Maran, Evropljani ne gledaju na nas kao na pse, kao na zveri. Mi smo niže od toga, mi smo najniži od onih, mi smo niži od najnižih, razumete. I to je, kako bih rekao, jedna bitna stavka, zato što bih rekao da Afrikanci polako, da oni prosto nemaju neku vrstu iluzije da mogu biti integrisani i ekonomski ili na bilo koji drugi način u taj zapadni sistem koji oni diktiraju. Kod nas postoje i dalje te, ja bih rekao, iluzije, znate, pa nam predstavljaju jednu struju političku sa zapada, progresivnom, jednu manje reakcionarnom, kako god. Znači, postoje neke iluzije da mi tu, da tu ne ide nama mesto i dalje, samo
treba da dođe prava struja na vlast u Americi ili negde na zapadu i eto, bit će nam bolje. U suštini ja bih rekao da dakle, hoću da kažem, ne dovode se puno ti ekonomski odnosi i zavisnosti u pitanje, dok u Africi bih rekao su oni već sad oslobođeni tih iluzija, da će to samo da teče na bolje što se tiče njih. Znate kako, Evropa je politički i kulturni konstrukt, mi nikad nismo bili u tom smislu deo Evrope. A pogotovo sada kada su Rusija i Belorusija na neki način izopšteni iz Evrope ili samo izopštene, što je još lepše, sada već imamo alternativu. Dakle, sad možemo da se ugledamo na nekoga, da nađemo svoje mesto van Evrope. A koliko mislite da Evropa, Zapad generalno, taj, kako se naziva, kolektivni Zapad, koliko kroz prizmu rasizma gleda na Afriku? Kroz prizmu rasizma gleda i na Afriku, gleda i na Aziju, gleda i na Evroaziju, gleda i na Balkan. Rasizam je prosto jedan od stubova istorijskog kapitalizma. Znate, on je korišćen tokom istorije za generisanje određenih radnih snaga, a taj proces nije mogao biti kompletiran bez opozicije, po znacima navoda, dakle, univerzalizma. Dakle, rasizam je korišćen za generisanje radnih snaga, a univerzalizam je korišćen za integraciju, za stvaranje elita i za integraciju u kako se zove, u međunarodno tržište. Tako da taj rasizam i dalje opstaje kao deo globalnog kapitalizma i kao deo imperijalizma. Bez njega kapitalizam ne funkcioniše. Da. Nikako. Da. Evo, mi se polako približavamo i kraju naše emisije. Hajde da prokomentarišemo i ukratko za 2,5 godine na vlasti. Šta je Traore sve uspeo da pokrene i da postigne i s obzirom da rekli smo u više navrata da je mlad, ima tek 37 godina, kako mu se sve vrata otvaraju? Gospodine Pekić. Ja bih rekao da je ta stopa siromaštva koju je smanjio jedan bitan faktor i da će se tu videti u kojoj meri su sposobni da iznesu te reforme. Sa druge strane, ja verujem da on, to jest ne da verujem, nego se to i vidi da je on ispratio i neke reforme koje Sankara uveo 83. koje nije imao, nažalost, vremena da sprovede. U prilog tome ide, recimo, i to što je tog spomenutog Kompora koji je skinuo Sankaru, su vrlo brzo po dolasku na vlast, kad je Traore došao na vlast, su vrlo brzo osudili doživotno i on se sad nalazi, ja mislim, u obali Slonovače u azilu još od tada, još od 2014. Pa onda su i francuski jezik, čini mi se, ukinuli kao službeni jezik i sa druge strane Sankara je sprovodio dosta agrarnih reformi, zato što je poljoprivredu smatrao kao neku osnovu koja mora da radi, da funkcioniše. On je preusmerio u suštini na određen način resurse i sredstva prema seljacima da bi oni mogli zajedno kao zemlja da stvore jednu samoodrživu poljoprivrednu industriju, jer jedna od njegovih svakako, ja bih rekao, čuvenijih iskaza, citata jeste da on rekao: onaj što vas hrani, taj vas i kontroliše. I u tom smislu mislim da i Traore prati tu liniju, da uveo određene agrarne reforme i da uvodi, i da je to pored nacionalizacije privrede, koju je također započeo, kao što smo rekli, vrlo pametno, vrlo balansirano, kako i treba. Sve su to metode kojima će se zemlja iznutra ojačavati. I u tom smislu, naravno, spomenuo bih tu još malo sankarističke neke tradicije koje on nastavio. On je zaposlio tadašnjeg bliskog saradnika, odnosno možda je bio premijer tokom Sankarine vlade, Joakim Tambala, kojeg je također postavio, Traore ga je postavio kao premijera u prvom sazivu vlade, koji je poznat po tome što je skresao plate svojim ministrima, skresao je plate i samom predsjedniku. Mislim, poznato je poznato je nama koji smo u suštini malo poznati s tim, ali Sankara je, kada su posle smrti vidjeli šta je on ostavio, on imao samo par stotina dolara na računu. Vozio je bicikli na posao. Naravno, podigo je i što se tiče, recimo, prava žena. Tu je jako puno uticao, što meni naravno jako
smešno. Vidite koliko imamo feminističkih pokreta svuda. Niko nikada ne spominje Sankaru, koji u tom smislu, pogotovo iz trećesvetaške perspektive, možda i najviše uradio za prava žena. I tu smo videli onda i Traore je 8. marta, čini mi se, prošle godine izašao na ulice gde se zahvalio svim ženama koje rade, koje čiste ulice. To su sve neki onako vrlo ozbiljni pokazatelji zrelosti i njegove i te zemlje. I eto, mogu samo da poželim da tako nastave. Ja ću samo kratko, pošto je drug Pekez pokrio malte ne sve, i onda ću se pozabaviti jednim onako veoma sporednim detaljem, a to je stvar estetike koja je meni kao jednom reggae muzičaru izuzetno važna, a Ibrahim Traore je neka vrsta opozicije ustaljenoj estetici. Vidite kako je lepo obučen, šmekerski, pravi naslednik Fidela Castra, a kao što reče veliki Ahmed Sekou Toure, nije dovoljno napisati pesmu o afričkoj revoluciji, već trebate učestvovati u njoj sa narodom, a pesme će doći same. Ovo je pesma. Da.